Fungkusang Jarawani Khazani Maraki Jingsongna Haini Hai PM Tripurani Bisingti Jotono Khakasang Matai Hambaya Foro Angnoron Bagi Tabuko Video Katal Kaimani Hengkanke SSC ni Bisingti Abo Hengkanke Group C Group D ni Bisingti Boni Avedon Ches Tarik Hengkanke Last Date Hengkanke 18-10-2019 আর নরক বিদিন চয়ন আইতংদি আং নরক কইনাই PM Tripurani Bisingti PM Tripurano like tei share khaidi tei paithogo subscribe khainai bell icon click khainani bangoi gangke norko video no anga sakai norokomo baksa jara apply khainani kisa sok rok tongnai musungmani tongnai rok borok ni bagui belai no video naithongnai hnai norko video no chayo naithongdi gangke ang tabung norok no directly poni notification talangai phonok sinai asuk video asuk kolokbo khaya ang kisa jesuk ani mane ang jesuk pharmani bisingtui video barano khainai norko video no chayo naithongdi yani khajen marke jingsong norokna je notification kok samani omo gangke omo naidi boni last date boni start date gangke 20-9-2019 ni siming sengjak nai tei 18-10-2019 jorao hangke boni paithak ni sal hangke boni jai apply khainai bo hangke grade C tei grade D examination 2019 ha aro chalon rok ma khayano omoni last date bonai de 20 tarik 10 March 2019 saringni 5টা jora ha gangke boni examination ongnai computer based examination tei amo hangke ongnai 5 tarik 5 March 2020 bosani bosora hini mano tabok to 2019 gangke 5 tarik 5 March 2020 to 7 tarik 5 March 2020 ni bisingono boni examination ongnai norko video no chayo naitongdi ang norna tei phunongna thang tongo boni je age limit bosuk jora ni siming bosuk jora boni boyos nang norok nuguna oro 5 number age limit stenographer grade C gangke omo 18 ni siming 30 jora 1-1-2020 nangnai stenographer grade C gangke 18 ni siming sengjak gui 27 বছর jora 1-1-2020 আর sini ST gangke tei 5 বছর yakajak sini notice আর OBC rok 3 বছর ang to one se tai bunyana sana thanglia gangke noroko video no chayo naitong nang norok boni full omono khai phunok sinai ang o video ni description o tolate rirwano noroko video ni description o thanginai boni website notification no click khainai boni notification click khainai je download khainai boni PDF na download khainai je amno kaham ke buji hoinai kaham ke buji sokoinai norok apply khaimano jara apply khainani musungnai rok আর boni qualification ID qualification education busuk nang matro 12 pass nango 12 pass equivalent jesa pan kono fan nangano gangke norko video no chayo naitongdi how to apply norok korono guna bahai ke apply khainai bahai ke apply khaya bahai ke apply khainai gangke noroko 9 number how to apply oro all linga thangdi ssc.nic.in oro link 3 norok thangdi boni last date naide oro norok barban oro phunugo 18-10-2019 last date saringni 5টা jora application fee bo naide oro kisa kom no hne mahano naide 10 number only 100 c মাত্র 100 টাকা বনি পিসিং 3 রক অ্যাপ্লাই খাইমানাই ও SSC স্টাফ সিলেকশন কমিশন hangangke boni omorok khanya nangna hangangke bhim UPI net banking hangangke using visa master card rupee card debit card SBI branch hangangke
generating SBI chalan ni bisingti ma khainai apply ma khainai naro hingkha ke oro bo naiti phunukjagui tongo boni last date 10 tarik 10 mas 2019 sarangni 17 hingkha ke to 5 ta joron ongnai hingkha ke video no choyao naitongri normal tai kaisa phunuknai o jaga o sini notice ni all notice ni bahai bahai tamna bo jaga exam center ongnai iko 5 number এটা নগর ড্রবুকার sini notice rok nang abo jara jara apply khainai oronadi Arunachal Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura আর পরে exam center rok nai naidi oro state ni bung sujak tongo oro sini Tripura ni hingkangke naidi oro Agartala o boni exam center rok nai norok jara jara khainai oro apply khai mano hingkangke sini notice ni rok jara apply khainai borok hingkangke naidi oro o link o thangui ma khainai o link tini ma khainai o link ni bisingtwi 100 taka rang nangano hingkangke asa khai norok o video asuk bujinani kono kutuk kwrwi hwnai hingkangke boni ang narokno tei kaisa phunuknai same of examination busungni porikha ongnai omo hingkangke total 200 ni ongnai 2 hours 2 ঘন্টা ni 2 ঘন্টা time rojaknai omo 5 tarik 5 mas 2020 to 7 tarik 7 mas 2020 oboni bisingo norokni exam sengjaknai omo naidi hingkangke 2 hours total porikha ongnai 200 ni hingkangke omo general intelligence and reasoning obo 50-50 ni ongnai hingkangke general awareness omo hingkangke bo 50-50 ni ongnai norok omo kamke bujio na norok nang description o boni link ririwano norok obono nainai bujiwinai omo khaidi ar boni examination ni jese omo khainai obo hingkangke English tei Hindi tongano English Hindi oboni bisingo nongano examination ni je exam ni je language tongnai hingkha o naidi oro hingkangke ani khajani marai jing song norokno asa khaio o video no motamoti kaham no nangjak khainai naidi oro tei kaisa tam tam nangi oro pura no urujak oro jebo nang voter aadhaar card passport pan card school college ID card employee ID card just pano oro jebo nang obo norok nainai tlang thangdi nong asok sana nangla kang asa khaio hingkangke ani khajani marai jing song video ni paithogo tabuk sok paikha hingkangke ang tabuk norokno PM Tripura ni bisingtwi tebaisa koinai like tei share khaidi hinai hingkangke paithogo subscribe khainai bell icon o click khaidi hinai hambai।